Shalom horas madita saluhutna kadamang denang haha anggi nang nahu paribot di bagasan goar ni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus kamahita madok malate tu Tuhatta kamanginang ala totong lupe dileo dihita ahi pason dileo kejang nyumur dihita kamanginang bohita pajupang di bagasan partik genon di bagasan ahi pason daulah senero nasihat Tuhatta ima kamanginang nasihat totong tapatupa pargurota manang nama rata-ratai para dehon edeta tu hari Minggu naroon di hari Minggu di tanggal 14 April 2024 masuk mahita kamanginang tu Minggu Misericordias Domini nomor 8 gok asini rohani Jehovah do tanoon genet sian pesalmen 33 ayat 5b doh topik sodang ni bohi ni Jehovah manodang hita sodang ni bohi ni Jehovah manodang hita cahaya wajah Tuhan menyinari kita lima topik ni minggu tak kamanginang nang lupa hamuna kamanginang ala tetap dapat hita secara manual nate arwah benom mahamuna las marohatta tumpe secara manual boy dotok kita marguru kamanginang nang pe secara manual ala unang gabe mauri lasmi rohatta dinalaho patu begehon manang nama suarahon ede puji-puji atau Tuhatta marsangak ma Tuhatta taruli hita diaka dengan basa dohot pasuk-pasuk taguruang mana parjolo kamanginang sian nomorono menang lupa hamate dina semua subscribe dope subscribe like comment share nomor onom ayat 3:4 puji Jehovah si gonggong sudi parlutan nama nogi honpo sombon ni iri ni tangan doto sombon nomor turoham sadiramu puji Jehovah nang tipak manopa dagingmu jalan totong manopak hisar pamatamu cucu turun pangerubi ujunaro haguguta puji Jehovah situpak sude ulanu adi tupak kotuho totong nah mangihut sian nomor 110 lalu ayat 2 saat tolok kamanginang rak mahita mangguruhon Paian sinodai
toluhan ang kamanginang tabuka masya nomor 610 sia 610 sia ayat sadadohok 2 sikop doa sini roham tuau nada nainan nuaeju pangdo dina uta dado sakit gobi nah, mayu tamanginang sen tabuka mabuku deta nomor 20 tolu holan ayat tolu holan ayat tolu kamanginang Sodang singa debatang hati urun singan kejang panture sodang imam rohanami asa sona Raman jalo amaluan bina tebami Tuhan. Namangiho tak kamanginang tabuka mas nomor 136 ayat 4 105 136 ayat 4 105 rama buka ita kamanginang maluwe ya kamanginang iko mata buka buku dia teh buku dia mata buka asapa sita mangide hontunot na ya kamanginang 136 dua ayat kamanginang ayat 4 dohok 5 136 ayat 4 dohok 5 ikut tabereng ma nok nai sabil asaboy pas sita mangide nang say keliru-keliru hita kamanginang teh yang terbawa-bawa tuh biasa teh sarong lapatan hita namar siajar teh namar guru rak mahita ayat 4 tagogoma pasal toni manuana
paroan huta teh kamanginang do biramatul perobat nang gawe lari-lari hita teh nomor 120 nomi teh lauduti mamuseng kamanginang namangihut rak membuka ita sa nomor 772 ayat sada sahat rodi tolu mata mana teh. Nah, tergantung tu kebutuhan maka manginang kebutuhan tau di hari Minggu. Tuhanku dapat reda lagi, Tuhanku dapat erakati, siana saruhati, hamba sahat muluti, Tuhanku dapat erakati, Tuhanku dapat reda lagi, Tuhanku dapat erakati, halalu hati surmana halumi, Tuhanku dapat erakati, Tuhanku dapat reda lagi, Tuhanku dapat erakati, hamba satiriti, tutangani Tuhati, Tuhanku dapat erakati. Idona ada dasar asli nak kamanginang teh langsung nang bingung kita namang ihut naparpu dia kamanginang rak mabuka mahita sian nomor 510 alu rap kita sada Marsino dangge ban Jesus asini romanai jalahita do disudu asa tapamuai tapagolak palituta tapati urdalani ai torok do penalilu sai atop mamulaki nang awon nada na jolo di na holong lilua alai sodang ni Tuhanku do mabuan mulakang tapagolak palituta tapati urdalani ai torok do penalilu sai atop mamulaki dongan sotu mitok lapu narikot tu dongani sotu ma go akajolma di manalembani tapagolak palituta tapati urdalani ai torok do penalilu sai atop mamulaki malata madi tuhata malata manang dita saluk nak kamanginang songoni manjolo saat ni perguruan tadi partikianon urang lebih kamanginang teh
memang boloso marmusikon nama norong namanginang agak-agak lumayan menguras tenaga dok kamanginang karena kon tajaga saluhna kan masa nang gabedong na silap ala mau pakai musik imana kan kamanginang bodoh kotik-kotik na tertutup mau tungadong pena na minus-minus suara tah selanya manginang panggil kami mohon maaf mau tungadong lahurang di paridon nami. Selamat berlatih bagi yang mau berlatih tentunya. Saya diramuti Tuhan tamahita dia kulota kamanginang boy tamu sepa cupang di minggu naro acara nasarupa. Salam siap madihita salam kamanginang salam horas. Nang lupa hamu teh. Udah ngasih dong ditonton tetap mah ditekan tombol subscribe, di like, di komen, di share. Horas madihita salutna Tuhan memberkati kita. Shalom.